Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ushankanor Bathamai ka Khasils Autonomous District Council, Ubadeiru UMDC ka Voice of the People Party, na Maukhar Penthor Omkhra Constituency. Uba strong pillar Kharjana, uloong bahakapor ba udan bentaha ka Executive Committee, jong ka dor barsh nong lumdingjri, kilaray banum ay NOC shu yaki barjilla, hinre ban play lat ne ban pinchler yaki samla kashnong bakin mi shakmat, ban le yaka khayi pateng. Haba ay jingkren ha ka program penkop buram, balapalong da ka dor barsh nong lumdingjri. Kabalalong mentakasi ke pratarik uleber arhajar apusan, uba strong uloong baka khayi kapateng ukasi, kaladan lupa hapo kabri uhnyo trap, henre ka jingkalaken san ka khayi kapateng ukasi, kadai nadu balawan rung kerthep daki weipat kibriyo nabar. Kumta nakaliang ka Executive Committee Bathamai ka Council, hapo ka jing elam ka Voice of the People Party, kan pet perkheng bahaya ka jing ay license khayi syaki barjala, ban penslur pat ikisam la khasi bakin mi syakmat ban pendap ya ki jaka basuda. Nakaliang UMDC ka Jayaw Mauprem Constituency, uba Denzel Reina Chen, uloong bawat rada ki mi ishibon ki jing bat ki ding penkiang hakapor bagaseng kalapan bana ya ke tiket jang ki MDC, Henry ulayo pat ya ka jing jobling ba ka jing kershan ba ka jing shania jong ki pat ba jong ka constituency. Uba Denzel ulapan pau ka jing ay kublay bakerpang ya ka dorbar shnong lumding jiri. Kinong shong shnong lembat ka constituency hi baro kaway kabala ay ka jing kershan barat ba ban penjab penan buram ya u ha ka MDC ka barang redemption. Namar nila jaya trilang ngala dong lang ha ka dorbar ngala long tu asisten ramba shnong tu ka shnong. Tinggal ya don pecah itu bahagia. Iba i lapis snow mene nakmat. Kum kasnom lum dinjri. Nasno ban yang menjurlah. Ya kaya kaba dirang basnom MDC lapis snow kadai ka history hakane ka shnong lese na dum pada nas pelam ni kadai ka shnong ka shnong lu dinjri kadai ka history nama nadong wala pemi shnong ka lese 4 juta mong hikmat ba na kadai ka shnong empat pula andrai yesno don bob ba hakane ka keti mata mga kawan songha ni dalam jiri ayo nom MDC nakadika 18 mokhar uthor kra bagmenta traisnom jompli nang Denzel Chen dalam MDC jompli nang 19 de kasnom tamang siya kasnom babadon bak hakani kasnom bat na semua penai kublai ya Pak Willy bahaga semua interikam jumpi rekat buat kini ki Executive Committee kebabanta bah pilayo yang ini berakut kum kita ki MDC ya kebagian mikmat na ki konsumsi berapa kalau sisa kepuruk ya kasnam di berapa tu kendiat Banrok Agabedei bagi District Council Kumbala Pisau dari Ramba Islam mana Banang Islam pun kimsiri kilale ya kebabhai kata kalau dah kebangi layar lang hakapor bagi nang lang hakapor ka Executive Committee bagi numai NOC issue nang nation kamat Andrai menyelek panpila lane penslur ya ikut sama cumi bagian wan ya kaban kayi peteng akan dikasnam cumi te kata kadai kanuksa kabapahatam ya kabakane kasnam luk dinjri kala set ya ka example bat anot padam lese kadai kasnam kabaning kong haka jingi i juga haka jinglap juga ya kaba kala peni
yakum kane ka hukum na Krishna. Namar hakane ka kurdu kam kurdu jam. Kalau day kapor ya ikon samlabat ya kabanmi syakmat ban syim ya kane ka kabuk siar kaba kaluk injri kalale ikon samla jom kane Krishna asno ban kutu ya bhi ba syim ya kane ka kabuk ba yami syakmat ya kaba pin sen ya tikam na jam hamne hasnam ju namar kasnam hi kana maila su hi kana ba kemudian kinong we andre kan island ma ya phi kun samla hasnam lade ki kun samla jo kabrir yo ka bagaimana saja kata kadai kan nuksa kaba ha ya kaba phi kun kasnam bila saja ka example bagi next time bagi wei ki dorwa hangnya ha sor kin bot lang niya kani kan nuksa ka baba ya ka bakal lo injury kala ne bagi next time bagi ro ku ka district council ang tay ngin ya snok tilang but kini become Babi kum kasnam pilale. Namar kumbangi itu baga district council hi kaya daya na kabanta ikam snam kapha. Kaya daya ya kathi kapateng. Bat kaya daya ya kapan penek persa ya kiri di district. Lagde haka culture lagde sport keten lak day sports day but kano ka culture jang kasi day ka kamram jang ka district council ya ka ban penen pensa ya kita tinagalian jang i kum ka district council ngin persyam kakla ya ban penbha ban penjanai susu ya kei bala ai patengah ni na kilong suwa kiman suwa kadustur kabau khasi udan kadai kadustur kabau kerpang buat nilang mana kadai kadustur kabau hampir lagi namaria kadustur khasi lapan syam nongre akan nongre boleh Badwat ya ka tray ka khat lampun syam nong lem akan nong rumble na katagadaw ni jo kamay ya ka te ka dustur kasi ni sutro baka day ka dustur ya ka bala sen nong lem na ka durbe andai ka syamah na hapi bat iway pa iway kumno bang ikram syajarah kasyakha hambat habi kumno ban penek ban pesak bat ban yadar ya kata terliti kedustur kebabu ukam ula ayani ka district council ka benda jongkabat kalau kumno ban snaan lande ban thawan ban yada ya kita kiriti kidustur kibala ai pateng kata tadi kamram jong district council handai ban pene pensa lani ban yada ya kasyam hanga ban hapi iwe ban iwe lada mangamat mapi ngimri kendok ya katakan dustur lani mengamat mengingin yada kerpang ya katakan dustur te katakan dustur cumi kan selam ke dustur kebayang te namar katakan dalam masno berketu ya pi wei pai wei batong in long kum kita in nong som senam
ngilong kum kata kejat menggil kaban ri kendong ya kene kedus tu kaban ai paten lagi kakai kapaten pat kadehi kaba ladon lupa hakani kapri hiu trak jana Andai ka syubher no fidyat kalau nak jiwan kertap jom duwe pat kecak beliau nama jadi nama kata kadau ka kamram jom ka district council kalau panjana nak ka jiwan kertap ban kai dan kita beliau kepada apa ya kepada district council ka kamram juga kalau dah kebakan isu yang kita trading license Nang bala panjada ia katakan kai ke poteng kabalawan kertap syabah teku bala on bagi ramba syu ba gila ini hanya social media ba sedang berpikir ia katakan jengai license yaki Banaba, in persen ban pergi. Ya kata kecengai trading license. Andre hanya cukup warpan nasul ban tentu. Ya di paradok para senam. Pidai ban sim kebuban. Kalau kata kebenar, balik kau ban sim kebuban. Kalau ban pinham ban pendapat. Ya kata jaga apa sudah. Namar kumpang itu kakai kapten kadai bunlo jong kano kejat dia. Telada ya utang bunlo layo bantri na. Daki beliau kemana ba? Kalau kabae ya kejat beliau. Bankiu saya kita ini lenti di bakam sejarah. Telada ketong kecing perking yang kapan ai license yang kita kibriu di mana ba kadai bat yagi ikon samla ya pi ikon samla bat ban mi syakmat ban pendam yang kata kapan benar pinam bat mi syakmat ya kapan pingsan ya kikam kijam ban sen ya kikam kijam kam dadon kam ya kata kapital lagi kata pisah kebabuan mereka berikom ketika determination jopi. Namar kanu kekam kebabi pinle. Lani kanu kekam kebabi pinle. Kamde kebabi am. Kata kebabi jiwa semua bed of roses. Kamdan kanu kekam kebesuk. Hak yang bertanya. Lesi episode 2 bakla. Babiong kakam officer pada kebesuk. Andai ladang yepi. Bapa kakam officer kamdai kebesuk. Ladang ide kita ki nongtre office ki badon ya kecing kekli. Maka kam office kamdai kakam kebangi ilong kenra. Ada kakam office kedai kakam kebangi syakri. Hari lapun sempur baklang ayah ni, baka kam office kadai bagi long kenrat. Hari dengan orang ni pi, baka kam soka kam dai ke kam bagi long kenrat. Dai tang ke kam kai, ladai ke kam lajong, baka pi penyaji dalani kata kadai ke kam bagi long kenrat. Tiang ikon sama jongi, lapan suruh pekla baru sedata. Bandar ladap ya kapuri kaputi, kabaningkong alam banjir ya kekam sorga. Ngakan mau ya kawai kecingkran jangwai pastor, ngan sebutkan mau lah. Hawa kibriyo kikli ya kikon. Kikon jumpi kile ayu, kila dap kuliah ayu.
tu kita ibak yang berikut jana kita ada BA, kita ada MA. Langsung kenapa? Ia kata sudah boleh juga. Tehapalah kali akibat kita ayu. Lajuba kita orang bah na uang jempat yo kam. Kidang song haye. Kisutre malu malah kat kebayo. Tehapalah kali aki kita kekam malu malah kekam kat kebayo. Katno kajingyo juki nakte kikam kiba kila tre malu malah. Kiyayo ahi utusan sipulak sisnam. Naik kita kikam malu malah bagi kile kiyo san sipulak. Kendet kita orang keli habalayo kat san sipulak haka sisnam. Atau kata kapatai sekakam. Kata aku akan personal lebih bagi mentality jongi kikasi hadu kita. Kamut payah kakam kepapitre nak kaki lajang nak usap lajang ngimpat ken yaki kum kata kakam. Bat ikan metik tengah kakam sokar bakadai kata kakam kapan air jah kapan air kata jembet ini. TKI kebang aku apa orang ini kalau bah, kum kata ke mentality, kikon jami. Kalau day kepor ini bangin penseluruh ya kikon jami, bangin nyengro halah kejong kerja. Larang ipet ha kani kari biye jongi, manu bakam ruspa, manu bakam dan khatam. Yang pergi itulah. Atau kita bisa kita dibayar halah macam kita. Kita dong, kita em, kita ngijukan nak keluar sekapur. Kita dibayar halah kejong kita. Tebun sini hamang yang kedua ya kikon sama. Ngong iki ngong beli biasa lagi kamu kijam sedang lagi beri. Mereka basusi kalau bakaku perhak petang jadi kod sama jengiro kadang hakaliat kekhi ke petang kadang sadian mah. Ki bundur balada bansen dia kata kamu kejam lejam kidan kamu dia kata bisa bahe. Bakal jiro kita kod sama lagi basden. Kita sedang ya kakam kayi lejam, kita sedang ada sipula, hak abakado kisah sedang sila. Badhal abakado kihapan kano ya nabukan. Tinggi hampan keli bentar, balik kene kajian. Kani borok kajian, nama penglas nang te na jerong. Tebun sini habagi sedang na jerong. Nihak hisutnya. Kanu kakam judan kepesedang najerok. Anam ini. Kakam ni kanu kadai bersedang naik steps number 1. Hangga nikio number 2, number 3, number 4, bater. Today hangga ngin sayen rasam. Kaya pengamut penam belum nama bahwa kisah najram kemudian dia kata experience kum kita ki entrepreneur. Bahwa kemudian dia kata experience kemlah ban manage kumno ban manage kimnang. Tehngre haba kisah napo nai bare suki pikir balai pikir namar ngilangan kumno ban manage. Ya bisa ngilangan kumno ban manage ya customer anda menghadap dengan jingsu rep jingsu yang ketiga jing dalam tas ini cukup belum ini
MDC ang magkadir kung ang bakne mereka ka history do belum kasi taba nungkok bang yo armet di MDC yang apa pun kuat paru di jenis semua yang play flag kita la ibor yang bola air jingkot ikia hari election bagi kun tinggi bagi poi sudah top buat kerja kudu memang kerja kudu nilai poi buat mentah along MDC along MDC nak ada tinggi konsumensi tinggal kuat berempah dengan jingsumu jaga snow jaga tembung di Pak Willy bagi kuih babat di Kamsung di sekretari Pak Obed bagi kuih itu ibarat tolong yang dijalan bagi termau apor bagi kun yang dia MDC election apor yang kedua di Pak Willy mengapa kejalan ya ai berarti dia bang ai kejalan juga harus pun apa idea di MDC election kali kesini berikut but la siam maupun ini yang guna pun disuki di Jakarta berpegang kejalan hari apa ya tay jalan di Pak Willy dong Pak Sedang naga Sedang ni ikan kerja ikan orang yang berkira berlaai meski berjika tolong dia kata jalan hal ini kohor begitu tentang dengan waktu baru di semua ya email itu ya kebahagiaan di belakang ya akan ini election ada di belakang yang ini saya ada dia di belakang video lihat mungkin di mana ban personal ibu bawan itu ya ban rumah ban semua aduh kata lagi kebahagiaan badala email ini cuma dengan waktu berupa dan air biru ya pi big way atas ini di belakang yang jenisnya bersupport yang kami election berdekat dulu ya bro di pajak journey konsumensi di belakang yang tak mandi yang menolong berutang dengan 90 dia konsumensi buat ladang apor pelan clear tiket kami kita jadi berpikir kijing keno kijing syak kento hendrei nyayo layo kijing job lemba kijing support kijing senya layo na ipat ba balang dengan ini konsumensi dengan kuat naik ke beli sikat dia lebih berapa di waktu baru kita jingsumu bapak naik ke beli kita party di presiden lembat ini buat ada yang ini bekas itu iba ada beliau bersaing di belakang di jingbut di jingstar di jinghikai umur belum tak belum belum jadi pak belum sokun niru lagi dirap bersibun ya hagi jingstar jingbut bagaimana kuat publik itu ya mama juga daerah sikat dia kau tahu yang semua bagaimana semua dan burung matasi bagaimana bat strong pillar kacana ibadiru isok nor ni chairman of the district council bat kum keteng duni strong pillar nangit ba inong tau paya bakhan sisa bayada negeri bat ya kacak ni di ba strong pillar kacana menunggu plek ni ila ai dia nya tak nusu apor election ada dalam tahun mental abang asyam jadi ngapuni ila ai kita disebut ini ila peninga tak berhenti penuh banyak ini election buat menyo ai macam dia gawin apa orang message mengenai di lomba mamla mesti punya di kumlo
BKI bangala pula diminta kalau bang. Ini dia menora yang takut subah. Ini dia menora yang dia banyak. Rat kita bersab kublakan yang bahas namanya. Kata tadi provision ini menora kecingkalah hak kita yang hidup. Ini dia itu menora kita yang hidup. Banyaknya yang Maryam kumulak ko but ila kularu that election pledges to be done apo manifesto but kini kedigi mga masukya bhag mga sumidi bende tinggi ini banyaknya Maryam berang julur kat lamni islam but kewiru kebanga sukya kadi demta kalawe jong ikut sama juli Bagaimana pra laikan ni kata kursi bagi nyelai menora kita kalawai kebaperna akai imlang kesalan bag kalawai kebakoi subah hari kam sign persai dengan numbun binti culu bangkang batas ni apabila sing second chairman ini sompil hadana tentang ini akuan ai jika dia yang kajing senya impi kajingnya impi baik kajingnya ini au pra dia riskin or pinangning aku akan sulai beli tayo tayo